AGP marulang-ulang jolmain madabu bagas dosa, tapi tetap do iya makahulungi jolma. Ipake do juak-juak ni aima nabi-nabi memberitahu hidup pakon holong ni uhur ni marhite na membagahkon partubuh di sipaluain inma Yesus Kristus. Sing ibahen ne bata romban hubani dosata anjaha sing ibalas kon hubata romban hubani hajatota songon hidup ni uhur ni ne bata bani hubani sonai do hidup ni uhur ni Jehovah hubani sagala namake bagian air ini Tuhan do tokindo hasa dari kolhor tapi marhite horon luhur bagal padu paun huro ini Tuhan Jehovah sangga bargaja nirengisku kuponok kon tokin bohik kulo paro tapi marhite idop nyugur sisadokan idokahni idopan udohon ini Jehovah sipaluaho. Tapi anggoho ale Bethlehem Efrata age teko itongah-tongah ni marga Juda kumbang roh bakku nagabe panggonggomi bani Israel ancara harohani humbani nahina humbani ari nabasaia alani ai berewan dituan sendiri magan ni masa datanda tongorma poratan rumah masa ada anak boru anjaha tubuh konon ni masa ada anak anjaha bayenon ni magoran ni Immanuel dok ay bandarak masada tunas sumbali tutuhoni si Isai anjaha marbuah sada tumbor na roh bani urakri harosuh ni uhur ni aima marhabyaran bani Jehovah sing mangihudkon pangidah ni matani ia menghubungi tapi anja sing mengihutkan pangidah ni matani ia memutuskon ayo batu batas sadana ete-ete ibere batas sadana tapi bani anda doni panggogomion anja ibaindo gorani parori alonga na ibata parkuasa papa sadokadukade